Oksimoko Kiroyo Minister w'Ubuhinzi n'Uburisa kandi umunyishengero abwisinjiro y'amatemba obabiri bakiro buraro bobashaho obombekirwe omyanya 3 omurimbare Rushasha Nangarama Health Center 3 bizire bayembeka na General Ward Arkasana Health Center 3 evyona nabajyangu biherizeho million rushanje n'eshatu aba UPDF n'abantu bakunda bakazi mugenda hano sokono batwasaki nibakuranye kundire taro kuri samani somero aka UPDF niko murimu kuko mutano gwabire uri discipline ati discipline eje mukuru radio niye kubaletera bakore kintu bakakora biro zo bukwantizi uko kuba kuzenda era abantu bakabadira umungaro bakabasima ubuzima tubire twineho tutakabwine ubo buraro tubire twino buraro buke munonga no kuba abashaho 19 turasa kuraza abashaho banabonka ubu arukwasa district ebyombekebi orukuri byo kombeka omu district Isenjero nagira ngo ebyo ne bakwasibwe biri aha mutindo UPDF, we are not service, we are not contractors, our profits, we are service providers. We are just operators. As radio is our government, we are also government. Abahona batongwiza no kutandika kombeka ekyombeko kibesere inpatient department ahirwaro lyangarama Health Center 3 echi ntiba kuchombekera amezi mukaga kandi cyo kezaho million 252 n'emitwaro 38 araho shiringi miliyoni 252 emitwaro 38 n'enkumi ejenzu nsakujombekera emyezi mukaga n'abantu bamazima waba sente zibakora n'emirimo bakora nano kuba kugikora tubine gakwate na ba contractor bali abandi hata abandi tubakomba bendera bacyama n'abantu bambenda kidogo takarugire om district Isenjero aganda agarukurugayo burukwezi kwa kana evero 28 byavura mwaka Uganda ne igita ganda mahanga omusiyona okuja kuzicero kibuviyonjo ubu district egeri konja kwetegurira kireki aba bashaziremo kwatanisa n'abarukora damu y'amashanyarazi ya Kikagate bayonja town council ya Kikagate abana b'amashomero barebereho akumanya ngo twakirininga community na twataho mukandi twakirininga amakagitu kandi community yabe tar clean na harga mwendwara zibasa kwata abana bitu barware na community ninga epinduka yogire ni twafecting ukiranga hati twine challenge ya water heights ekwijiro mukagera ni nyingi munonga kandi ntiharvestinga kuri hadabu so nushanga abakozi bita involved mu ku harvesting water we bakora munonga kandi bihamu n'amagara mabi abebembezi ba district Isenjero ku murongo umwe go kwatanisa n'abantu aba babaherize motoka eyire Kasasero kabata mu kanso twabandusha ba district yitu Isenjero at least kuno batuyamba bakatwereza tractor tukamanya ngo tractor yitu yata mu kanso tujinawa mwanya gwitu ati babatire tractor ntubasa kugira ngo at least buri wiki tukoremo imirundi nkebi tugenda muri abayi communities tugezako okwatagana community ne tugezako okubalaga obuyonjo obulirated ne safety ate omulamwa gw'omwaka guno kubadde climate change nga bwe kwatagana n'embeera y'abantu n'obuyonjo nabuki Kachikagate Town Council tugerizeho hariho tukugirundana konka tukwebasiza wokemo tukayitukozesa ntubanza twagipangisa mbwenu kandi Town Council teine sente tekagire mu sente zikwemarira Gashakwa Ruth Nuwamanya na Christopher ahimbisibwe.